Miss PAODAM being Tabi Single, Utam Kumanar and Tramnok Sabolina, Nasigi, Maru Pau Pizeri. No Mugi Oiva Basic Fair Fighting Training Program Pantokre. National One Health Program for the Prevention of AIDS Control of Zoonosis Asi Hodokre. Education sector bu disturbance free ohelu haibagi mahiroi singi rally chatkre loinana Texas ta khawdana isau thokpadagi mioi mari laikhidre hojik mapung eba paulo birasi lamdam masida leiriba mipum khuding magna maihau langpok thorpa matamda karamna thenagani haibagi basic knowledge leiribadi khudong thibada Tigada Kaya Kardam or Basu Kanmangamgani, Fair Service Liba Mio Kirkana Kudong Tibakaya, Mayok Nabangam Loy Haina, Manipur Fair Service Ki Director L Nabasandra Nafondo Kray, Wafamasi Nasi Manipur Fair Service Amadi City Police Station Impala Sindona Fair Service Headquarter Gi Holda Pangto Kiva City Police Ki Personnel Singing Nomagi Oiba Basic Fair Fighting Training Program Aduka Mari Lina Mahana Fondo Kivani. Basic Fair Fighting Training Program Aduda Manipur Fair Service Ki Director L Nabasandra City Police Station Ki OC Namirakpam Gokul Amadi Fair Service Ki Station Officer K. Sursandrana Athoba Mithunglen Singoina Saruk Yakibagalina Director L Nabasandrana Makhata Adana Hai Lamdam Masida Karigumba Mahu Langpok Amadi Kudong Tiba Todok Ama Tork Mamatamda Madu Tenanaba Honabada Aikoi Punamaki Todang Yamna Sauna Lay Talk Libakudong Tiba Todok Adu Tenabagi Mahutta Amana Amada Tanjin Adunali Topagi Matam Adunatre Emergency Todok Hibasi Mui Ba Aikoi Tadok Naba Yadraba Posak Amani Masi Matam Amatada Hector Talk Payava Todok Amani Loinana Kaudana Mapa Mamada Hector Meholanko Torpa Matamda Fire Saviski Mui Kaktana Miami Seva Mapung Pana Towangam Madam Aduna Karigumba Wato Lantok Amatorpa Amadi Meholanko Amat Lakpa Matamda Lamdam Fair Service Ki Mioi Singa Loinana, Police Personnel Singa Loinana, Amanama Mating Panaduna Puna Tabak, Dominarabadi, Miami Mating Pangbada Hena Kudong, Savata, Natana, Miamna Su Hena Tazabat, Tamlakani Haiba Hamso, Mahana, Fondoke. Kana yam tuna sinje ne bari chale bari adana mayam dasu one day kattagi order gasu ekoi de yam basic koi ba amne importance koi ba ot khra de choi na phangni asatawi ekoi khana rakha na madu syllabus so ekoi semjara bari adar sigi mamang ka tongan institutions me amma ekoi hospital ki adagi schools ki le hotel ki aduma employees in so ekoi Numit Nipari Shatrakpa Hindu Laning Shatpasengi Achaw Kumay Mahoriba Rat Yatra Kang Singbi Thorom Silosin Kre Loshinba Numit Purna Yatra Natraga Kanglen Haina Kangnaba Thorom Mapung Oina Sri Govindji Temple Born Sindangasi Govindji Temple Dagi Konung Mamang MSFDS Ki Mapa Pawa Aruiba Kang Singbi Thorom Adu Pangtoke Thoromadu da Maike Kayadik Lakwa Bhakta Sa Kayana Kang Singna Bahona Bada Awaba Oike Thorom Mase Manipuri Mapam Kaya Su Parks and a Pangtok Namugaloina, Kaxing the Su, Purna Yatragi Thorom, Pangtok Nake. Wagwai Lamkai Kaxing the meter sunny Sohom Rogi Asango Getaba, Soroki Zaga, Sorok May Kutabana Madam Oidana, non Kazitang Suba Sing Tumjin Kivana, Sorok Mapa, Kangdabana Miam, Satok Sasin, the Kudong Sadam Kaya Mahok Nalibasi, Marilabo Authority Miang Sangviduna Atumatamda, Sendin Binaba, the Wagwai Lamkai Bazar Board Ki Cyril Amada, Fongdorokli. Martin Grammar School Kaksingi Felicitation come Incentive Award Presentation Ceremony among Ngasi School Asida Pangtokre. Thromadura School Ki Managing Committee Ki President Morang Tem Samu Singh, Secretary Nongwai Tem Purnima Singh, Hanagi Headmaster Morang Tem Manihar Singh Amasung Hozik Headmaster Puriba Sawajam Bhagirot Singha Na President Member Singh Waiki P. Godadar Singhana Welcome Address Amasung Wai Kumar Singhana Board of Thanks Speaking 2025 की ISSLC examination दा माई पाक्रबा महिरो सिंह असम खुदोल पोस्टिंग पीदुना पुनिंगसु थौगतके
Regional Coordinator for National One Health Program for the Prevention and Control of Zoonosis, Department of Microbiology, RIMS Imphal Sinduna World, Zoonosis De Gamari Lenana, Zoonosis in Manipur and Update Haiba Hiramda, Continuing Medical Education Nasi, RIMS Ki, Banting Hall of Pahaudokre. Thromadura Professor Z. Sunil Kumar Sharma, Director RIMS, Professor Ice Reva Chandra Singh, ISOD, Department of Microbiology, RIMS, Professor Nepram Sanjip Singh, MS, RIMS Hospital, Professor Laisram Rajesh Singh, Dean, Academics, Insurance, RIMS, Amadi, Laisram Birmangol Singh, Director Manipur Zoological Garden, Matangsina, Atobi, Thromapu, Amadi, Akana, Vitungsin, Waina, Charuk Yaki. Thronga Mari Lenana, RIMS ki Director, Professor Z. Sunil Kumar Sharma, Hai, Sadagi Lonaba, Lena Makal, Kayana Mui Bagi Punsida, Kudung Sadab Kaya Mayong Hali, Sadagi Mui Bada, Loner Balena Singh Asi, Naktok Naba, Rimski, Microbiology, Department Kupna, Yangshin Bagaluna, Miam the Awareness Pibagi Tabaksu, Satari Haina Pongoki, Zoonosis in Manipur and Update Haiba Hiramda, Canadian Bagi Thromso, Pangtoki. Diseases such as rabies, brucellosis, leptospirosis, avian influenza, and many others continue to affect millions worldwide, often disproportionately impacting low and middle income regions, including our own state and neighboring states. In this Haukiba, July Tasigi Ohunda, Arong High School Arongda Government Waza Amata. School asida attend from the local volunteers sing na run tawre haina IYAK gi volunteers sing na print and electronic media da phone ki wafam aduga mari lenana school asigi headmistress na pirakpa report amada yumpham oiraga Arong High School asai Arong Nongwai Khong area gi government gi amata ngairaba government school ni school asida hojik mahiroi sam kunlom leiduna pre-primary dagi class 10 phawgi mahiroi sing leidi school asida apunna staff tratruk legadabda waza tari khaktam leidi amadi waza tret ki manungda waza amana government deputation da bed training set krai amana JDO office ta utilize tawribana maram oirga school asigi headmistress na yamna wana honaduna mahiroi sing bhai masing tambada kahendana ba local waza sing engage tawna salari haina zonal education officer kaksing isirol amada hairi Department of Transfusion Medicine, RIMS, Imphal Department of Medicine, Amadi, Hemophilia Society, Imphal Manipur, Punna Kusam Naduna, Ngasi, CME on Hemophilia Update 2025 ki term Ama RIMS ki Jubilee Hall da Pangtokre. Thromaduda RIMS ki Director Professor Z. Sunil Kumar Sharma, Department of Transfusion Medicine, RIMS, Imphal ki former Head of Department, Organizing Chairperson, Professor Retired A. Maina, RIMS Hospital ki Medical Superintendent, Professor N. Sanjip, RIMS ki Academic Dean, Professor L. Rajesh Samadi, National Health Mission, NHM ki Dr. Lakshmina Athoiba, Mitunglen Oina Saruk Yakibagal Winana, RIMS ki Director, Professor Z. Sunil Kumar Sharma, Pondor Pada, Hemophilia Haibalina, see Yam complex of Amadi, Kangduk Naba, Honabada, challenges so oi Masi Naktuk Naba, Miam with support Amadi, Lena, Sidagi Naktuk Naba, Miam da, Mari Lenabas sing the awareness people su Matok oi Amadi, family Amadi, caretaker sing the su Angang Singbo, Hemophilia, Lena, Sidagi Naktuk Naba, section Tamba Amadi, Makoibu, Senabi Bamatok Tai Hanaso, Fondoke. Leibak asigi mafam kya da pangthok nabum sel ama sum satrakpa umangi kumai van mahosab ka mari leinana ngasi Thawal Forest Division ge miyeng makhada Thawal Range na sinduna mayai Kaitel Bit Office ki manung sanba Ningel Thumkhong Lairembi gi akoibda ursara sing thakre plant trees save trees lend a hand to make our Manipur greener haiba pandamda Ningel gi khunja singa loinana pangthokiba throm aduga mari leinana Thawal Range ge range officer Dinesh Chandra Salam na haikibada Thawal Range gi makhada thorom ase pangthokpa ngasigi asiga mariak subani masigi mamangda district level gi thakta pangthokpa yauna tongan mafam singda ursara sing thakre ngasi ningel gi miyam loina thariba ursar sing ase hinganaba honabada laikai asigi miyam na su mateng pangbiu
mafam asi fajana sengbatpa amadi fajaba mafam ama ohenba haibasi aikhoi khudingmaki ithau dangni thumkhong lairembi gi akoiba asida makhatana upal kya thaduna mausagi fajaba mafam ama ohenaba honabada department gi maike de su saruk yajage haiki ngasi ursa thabagi throm aduda maiketel bid officer l samananda yaripok bid officer KH Herojit amadi forest staff sing amasung lekai miyamna saruk yake nongmagi oina lemna layangbagi throm ama arambai tengol general headquarter medical team amadi life care ambulance asin anina punnas khosamnana sinduna yaima model high girl high school gumbida hangba relief camp ta pangthokre manipura thokliba irang asina maram oiduna torbung govindapur torbung bangla waikhurok singba tongan ba khul singdagi lanjenar tuna relief camp singda sangrapam lawduna laiba IDP singi tumpham chafam isingna thumjin badagi maroina relief camp aduda laiba angang masa sing ana ayek kaya yauruk padagi lemna language throm adu pangthok pani hairi language throm da angang masa yauna IDP miyo humudra mukta ana language loinana mathau taba hidak singsu lemna peki hairi Thawal Lisang Tem Thaudam Laikai dagi Thaudam Thoiba amade Thaudam Ombi Purima Devi Anisuba Machanupa Thaudam Boniski Masagi Anaba Amana Maram Oerga Zenim Sofstal gi medicine water lying pathap sathariba asida khardo orbasu mateng oinaba haiduna awana tarbas singi marup sing AATM gi maikai dagi ngasi angam sel gi tengwang pikre haiba tengwang khongchat aduda AATM gi president Akhom Birendra Finance Secretary Nawoi Maitai Amadi Atai Thomi Kya Saruk Yaki Ngasi gi tengbang khongsat aduga mari leinana AATM gi maikai dagi phongdokhibada Thaudam Bonisna Masagi Anaba Amana Maram Oiraga Zenim Salaying Pathap Sathariba Asida AATM na Maki Imung Manung gi awabada saruk yaraduna ngasi gi tengbang ngasi pibani hairiba anaba asibu laying bada khudong sadaba kaya Lerek labasu AATM na makhatana angam mateng pangki gani haibu wafamsu phongdokhe Education sector bu disturbance free ohelo haina mairoi singna rally satkre ngasi school amadi college kuntra taruki mairoi punna lising aniromna saruk yaduna thaiban thau ground dagi Imphal college fawba coordinating committee on disturbance free education zone Dimana Sinduna Trani Palak Suba Disturbance Free Education Zone Demand Day 2025 ka mari leinana satkiba rally aduga mari leinana committee asi convener Mayangbam Somorjina High Education System gi khongthang khudingmakta ayetpa kaiba pirakpa si tawiganu mahiloisang sing amadi masiga mari leinaba lam singda puba thang ngamloidaba sel gi demand tawiganu haina phondokhi rally lorba matung miyam gi oiba mifama pangthoktuna ware kaya lauduna education asi disturbance free zone ohenaba manipuri governor da memorandum amaso pisinki marina ngasigi rally si afaba mahimasing tamagi kangro lamba le makai kya dagi khoi puna hona mina bachangi ya khai benate thingai benate aduna masigumba activities ma'am si to ganda khoi ngasi mak thengnari ba lamda masigi ngangningai oreba phibam ma'am sibu mahirosingna khanghan bagal oinana hena phaba lamda mama hena mapang lamda oina bhona bada education sector habase disturbance amata pidaba zone ama ohinaba khoi hona mina si aduga masigi rally si so khoi masigi pandam si puraga chachari bani hai Inkumja lising ga sumun nipan dagi hauduna AMCTA AMRPSWA AMSJO MSTA UARSOM MGSSLWA AMTEI CASA CESM Kota PSDC AMSTA BDRPSA DIETEA AIMS amadi desham gi apun malup ama oriba coordinating committee on disturbance free education zone dimana Manipur si disturbance free education zone ohilasi haina demand tawdun lakpa thorom ningsingdun ngasi su Bisnupur da miyam gi march rally sat khrei loinana 18 Traimban Suba Disturbance Free Education Zone Demand Day 2025 observance thorom su pangthok khrei thorom do Bisnupur district ta leiba lengak amadi lengak ki School amadi college singi oja sing amadi mahiro singna saruk yaduna DSA Bisnupur ground dagi
College Teacher Association की Vice President Assistant Professor Dr. Longjam Baleshwar na lamthaduna DSA ground dagi Eco Club Thiam Lekai Community Hall Bistonpur phawba mass rally ama satke amadi mapung oiba observance ki thoramsu mafamdura pangthoki mass rally aduda Mahilosing sing amadi educational institutions sing da puba thaba ngamloidaba sel amadi pot chai gi demand lalhuwa amadi khulai paiba sing tawbiganu education da government na politicization tawbiganu sahi amada class tawba numit masing sani dagi hanthaba yade haiba law government na sembio government na matam sana thabak paikhat tabana mahi masing tambagi kanglon kahenba amadi mairoi sing da awaba piba तौरोइदबनी एजुकेशन का मरी लेनबा थबक सिंगदा करप्शन नेपोटिज्म अमदे फेवरेटिज्म तौबिगनु एजुकेशन एस अमदे एजुकेशन यू की डायरेक्टर मटिक साबा वजा सिंगदगी ओहेनबा थबक गवर्नमेंट पैकेट पियो एजुकेशन बु यखाई थिंगाइबा पीदबा मफम ओहेन बियो हाइबा खोलाव क्यासु लाउकी फिल्म लापदगी यार मखै दि खोइ दसारमा लेभल लुसिङ पामजरे बिजि एजुकेशन सेक्टर आइबो सेक्टर सिदा यार मखै उबो थागो ngamloidaba koi सिभिल सर्विस तौबिदबा अदि कोइ लैरिबा मरि गवर्नमेंट सु मसिगी अफबा लुबा सेमि बाइतायने तौबिबा अदुगा मतिक चाबा डायरेक्टर यू गी अमदि डायरेक्टर एस की मोइगी एजुकेशन एस की अमदि एजुकेशन यू गी डायरेक्टर मतिक चाबा हापिबा तौबियो हाइबेगी पानम थमजे वन महोत्सव के थोरम अमंग से इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की वाइड लेबा मणिपुर फायरिंग रेंज द मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज अमदी मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनिना पुन्ना खुसमनरगा पांगथोखरे अ ग्रेट फॉरेस्ट फेस्टिवल प्लांट ट्रीज सेव अर्थ हाइबा हिरमदा युमफम वर्गा पांगथोखिबा थोरम अदुदा सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन IFS DFO विक्रम सुरेश नादे मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज MPTC फांगई की डायरेक्टर सुरख खाइबम गौतम MPTC की असिस्टेंट डायरेक्टर A घनश्याम MPTC ट्रेनिंग एंड QM की असिस्टेंट डायरेक्टर विक्टोरिया यंगखोम असिस्टेंट डायरेक्टर आउटडोर P मंजित अमदी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडोर अब्दुल कलाम ना अथोब मिथुनसिन ओइना ओइदर सरुक याखी लोनेना फायरिंग रेंज असिगी अकोइबदा तोंगान तोंगानबा मखलगी उसारा सिंसु थ्रम असिगा मरी लेना थाखी डायरेक्टर सुरख खाइबम गौतम ना फोनुखिबदा पांगथोलिबा वन महोत्सव असे करिगदमक पांगथोलिबनो हाइरदुना मतम सादना इसिंग इचाउ थोकपा का हेना साबा हेंगलकलिबा असे मरुओइना सिंगदा मफम सिंगी मफम सिंगदा उमंग कोकथोकपना सिंगबा तौबना अइंग असागी खोलदा अकाइबा कया तरोकपा असिना ओइरी मसिदा तुंगी हवलकलिबा इसाइसु सिंगदसु उमंग योखत नबगी पांडमदा मरिक सुमना खंगनबगी मथौ तारकपा अमदे अखोइना उ अमा थारंबा हाइबसिना तुंगी हरुकदबा मियोय कया निंगसिंगदुना लेहौरगदबा अफबा खोंथांग अमनि लोइना फायरिंग रेंज असिगी अकोइबदा उर्चा थारिबा असिसु ngak सेंदुना तरु तनाना थमनबा होनमिनसे मरम असिना अखोइ खुदिंगमकना उमंग योखतुना उ मरांग काइना थाबगे हैनबी थमलंबा कांदता क्लाइमेट चेंज दगी ngak थोकपा ngमगनि हाइके seriously aduga sai haiba thawada nataba only said that it's not that we planted the trees, we should nurture the trees that it grows to its full length, full life. Adishokatakale all the District Administration Jirpam Deputy Commissioner Krishna Kumar IS की मियंग मखादा Lead District Manager Jirpam District Sigi Waikhom Birendra Singh na lamjing namtak Piduna ngasi Jirpam District की Borobekara CSP PNB Borobekara Gram Panchayat ta Saliba tha July amadagi hauraga September 2025 phawba pangthokadoriba tha ahumgi financial inclusion saturation campaign gi sharuk ama oina financial literacy campaign FLC pangthokre ngasigi financial literacy campaign asida mapung oina saruk yariba singda khangan khiba singdi FLC tawriba sigi tangai phadaba maru oiba sing Atal Pension Yojana APY sahi traipan dagi sahi nipu phawda leiba miyoi singna hayeng sahi humpu suraklaba matungda mahakna hulliba pamliba paisa adugi matung ina thada lupa lisingama lisingahum natraga lisingmanga phangbayai haibasi khanganba amadi yahun bani anisubada Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY sahida lupa kun
पुथोक्तुना एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तौबा लेतब यारकपदा लुपा लाख अनि फंगबा असिन सिंगबा सिंग बैंक अकाउंट होल्डर सिंगदा खंगनबा अमदी याहुनबा अहुम सुबदा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY सही ट्राइम्पान की यांखई फाउद लरिबा मियोय सिंगना सहीदा सुपनगी लुपा चामरीगा कुंथ्रागा तरुक पुथोक्तुना लुपा लाख अनि की लाइफ इंश्योरेंस कवर तौबा इंश्योरेंस सिंग खंगनबा अमदी याहुनबनी मरी सुबदा प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY सिना हौजिक फाउदा सेविंग बैंक अकाउंट हांगद्रिबा लैत्रिबा मियोय सिंगदा लेमना सेल पैसा संगंदर सेविंग बैंक अकाउंट हांगबगी खुदोंसाबा लहोनबा अमदी फाइनेंशियल इंक्लूजन की सरुक अमा ओइरिबा PMJDY ना पीरिबा कानरबा खुदोंसाबा कयामरुम खंगनबा अमदी सेविंग बैंक अकाउंट हांगनबा मंगा सुबदा डिजिटल की मतमसिदा बैंक अकाउंट होल्डर सिंगदा नमथा की टेलीफोन मोबाइल सोशल मीडिया लिंक कया सिनदुना हुरान सिंथी तरुकपा याबा अमदी तरुकदब सिंग नाथोक सनबा ताकपी तंबीबा अमदी लैजरीबा इसा इसा की सेविंग बैंक अकाउंट मतम की KYC तौबा असिन सिंगबा नसिगी फाइनेंस लिटरेसी कैंपेन सिगी मपुंग ओइबा थरम ओइकी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन असिगी रिसोर्स पर्सन वांगलोय ओइना संदीप धर CSP PNB जिरबाम मनपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM ना ngaklo piriba community facilitator CF Rajiv Sanda BM Brajamani A Momo Singha Sadanand Das TS Omi Devi Field Coordinator CRISIL Foundation CFL Zirbamna Oiki DSA Bisnupur District Sinduna Salibat Thasida Pangtukadaba Yumnam Manau Memorial First Division Football League 2024-25 ta saruk yagadaba Little Flower Club Ngaikong Kunogi football team da team na sinagadaba sports uniform Lairambi Tire Workshop Ngaikong Kunogi proprietor Laisram Bijen ngasi mateng pangkre Kulgi ahal singamadi donor Laisram Bijen yauna Little Flower Club Ngaikong Kunogi office ta pangthokpa thromda football sanroi kunmari gi sports uniform adu yenthokki Laisram Bijen na phono khibada horakniba Sanaroi Singbu Masak Naiba Laibak Asigi Sanaroi Amam Oina Bapuning Taugatuna Mahaki Maikadigi uniform Asi Mateng Pangbani Sanaroi Singnasu Taxi Kasi Kangna Sanaduna Imaleba Ki Mixed Propa Ngamnaba Honasi Haiki Nasi Ayupung Tramathoi Taba Matamda Kasar Binakandida Laiba Sagakpam Himofraba Gi Sangaida Jiri News Network Committee JNNC की President Seram Herajit na Mipam Mapu Oiduna Annual General Body Meeting ama pathokre loinana sahi ani pugadaba JNNC की Executive Body Members singsu yetnaba leitana khankre khallaba JNNC की Members sing adudi President da Seram Herajit Singh Vice President da Jensen Rongmai General Secretary da Sagapam Nilima Devi Finance Secretary da KS Rohit Singh aduga Executive Member oina L Pritamjit Singh W Priyojit amadi NG Ragumni Singh habu yenaba leitana khankrai mifamna nau Singh khudaktagi pham pubagi ayaba supeki ngasigi mifamna advisor hapagi pham mathangi mifamda khanaraga hap haina su khanaki haire Mamangi sahi lisingani sumna kunmari ki January tang tara da wangu sabal maisak pi singda sing sanba satpada laikhidraba wangu terakong Gram Panchayat Ward number 7 dagi oinam Roman Maitei yauna misi asiga mari lenana matamdugi Manipur gi Chief Minister N Biren Singhana laikhidraba makhoi gi mari gi yum amam sabike adubu masigi khudong saba lawraga mapur oibana laikhidraba matungda mapur oibana hinglingaida Thakiba housing loan ki senpham account da changlakpadu ahanba tangkhaki oina lakpada GP adugi pradhana makhoina phangba yaroi doubling chatpani haina lawki maramasina sikhriba yum asi sakriba yum asi Chief Minister na sabibra natraga pradhana sabibra PMAY senpham na sabikibra mari leinaba authority amadi hanagi Chief Minister N Briana khangan biro haina oinam Roman Maitei Loinabi of Pramodini Laimana
थादरप वीडियो रिलीज फोंदरकली पावासी मखा तारबदी मपुरोब हिंगलिंगैदा थामुकी ममांगदा हाउसिंग लोन फावरे थामुक लरगा सेल संगलकनी अकाउंट नंबर पिखलो हाइना अकाउंट नंबर सु पेकी मदुगी मतुंगदा मपुरोब सु लैखिद्रे अदुगा युम सु मतमदुगी सेमिस्टर न साबिरे युम साबा लोरमदाइदा हाउसिंग लोन की सेंफम सु संगलखी अदुबो PMAY की लाखलिबा सेंफम अदु महांगना फंगबा यारोय डबलिंग चटपनी मखोगी अकाउंट वाइबनी हाइना प्रधान अहानब तांक की सेंफम सु लौखी हाउसिंग लोन असिगी सेकेंड फेज की सेंफम सु अकाउंट संगलखी मसिसु प्रधान पुथ्रो मान लौबा यारोय हाइरकली मरमसिना महाकी युम मसि सेमिस्टर न साबिब्रा हाउसिंग लोन न सारिब्रा मरी लेनबा ऑथोरिटी न सममनबा असि कोहनबियो अमदि सेंदोकपिरो हाइरि अदो सिदा आइने यामना नुमाइजदबा मना सिगी पोसी तसेंगना आई मीडिया की खुथांग दा मतेंग लौजरगा आई पहुंग बिरेन दसो आई हंगजनिंग आई मसी पहुंग बिरेन सबिब्रा नत्रगना स्ट्रीम सिगी ओइरिब्रा हाबिदो अदु मतम आई सई नबसि मै खंगजनिंग दना आई लाक्सबनी मीडिया की मतेंग लौजबनी अदु माना आइना पाइबा सेकेंड फेज की पैसा सिसु आइना मुक मंगुमदा आई इनेमबोक से थारुने आई जुम सारगे आई हानागी ममांगी पैसा तो पिबिरो हाइबा मतम सिदा माना आई फंगबा यारोय आई अकाउंट वाइबनी आइना पाइबा सेकेंड फेज की पैसा से हंदोरो ओइना हाइरे ग्वालताबी कुकीज विलेज हाइबा रेकॉर्ड त लेते हाइना ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट मयक सेंगना फोंदोखिबा अदुगी मतुंग इना ग्वालताबी कुकी विलेज की मिंगदा लाकपा चाखोट थौरांगी ओइबा थबक अमता तौबिदनबा मरी लेनबा सिंगना अथिंगबा थंबियो हाइना RPI अठवाले की स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट सापम कांगलेपान मैतेना फोंदोरकली मसी मणिपुर प्रेस क्लब के कौलु होदा पांगथोकपा पाउबिसिंग उनबा अमदा वाफम मसी फोंदोकलदुना कांगलेपाना मखा तान हाइखिबदा हौखिबा 2023 की मे अहुमदगी हौरक्खिबा इरांग असिना मरम ओइरगा ग्वालताबी खुंजा सिंह खुल थादोक्तुना चेलखरबा मतुंग कुकी सिंगना खुल असिबु ग्वालताबी कुकी विलेज हाइना ओंथोकलमदगी RTI की खुथांगदा ग्वालताबी कुकी विलेज हाइबा खुल लैब्रा हाइना हंगलुबदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट ना लैते हाइबा मयक सिंगना फोंदोलखिबा अदुगी मतुंग इना हिरमसगी मतंगदा माइकै अदुदा लैबा मियामगा पुंदुना मिफम अमा फमखी अमदि ग्वालताबी खुनगी ग्वालताबी कुकी विलेज हाइना मिंग ओंथोक तुना मखोगी खुन अमा ओइनबा होनरमबदा सेनबा मियोय सिंह मथक्ता लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट लोगी मतेंग लौदुना लखोटफम थोकपा थबक सिंह लखोटुना अखकपा सेराक पिगदबनि हाइनसु लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी दा कंप्लेन अमसु सबमिट तौखि लोइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लैरिबा लमलाई हाइरिबा मफम असि यामना मटु सोनबा असौ असंग लेतबा मफम अमनि मसिगी मनुंगदा ग्वालाबी हाइरिबा खुल असि अतै खुल सिंगदगी यामना सोटना लेबा खुन अमा ओइबत नतना खुल असिदा लेंगा की थबक तब मियोय अनि अहुमदगी हेना लेतबा मफम अमनि मरम मदुना ग्वालताबी खुनबो ngak senduna खुल असिबु कनबा हाइबसि लमदम मसिगी लेरिबा मियाम की चारबा थौदांग लै ग्वालताबी की मियाम हौजिक लांजेनदुना रिलीफ कैंप सिंगदा संगफम लौदुना लैरिबा असि नोंगदी मणिपुर थोकलिब इरांग असि वरोसिन अमा पोरकपा मतमदा खुंजा सिंग असि मखोय मखोयगी खुन सिंगदा हंजिलकपा मतमदा खुल असि कुकी लौसिनखिबा थोकलबदि ग्वालताबी खुंजा सिंग मफम कदाइदा हंजिनगनी हाइबसि मियामना खंगफम थोई मसिदा नतना हंदक सही खरा असिदा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट ना मसक खंगदबा अनोबा खुन कया अमा मसिगी अकोइबदा संद्रोकलिबा असि अथुब मतमदा मरि लेनबा सिंगना टिकट पिहौद्रिबदि नोमदि सोइदना मणिपुर की मफम अयाम्बा मपान लमदगी नारोल संगसिलकबा मिटोप सिंगना खुंदाबा लमदम अमा सोइदना ओहुरगनी हाइनसु फोंदोकि development programs agreements like any financing se amata sathabidana khangan view haidana mari leina sing state koi takshan jage चुराचांपुर मैते यूनाइटेड कमिटी ना IDP सिंगिदमक तालिब डिमांड सिंगी मनुंगदा लेंगांगना थबक पाइखटपा हरकपदगी संगसिल लंबा फोंजंग मतम खरगी ओइना हंदोकले हैना फोंद्रोकली हिरमसिगे मरी लेनरंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोक पाव इफमदा चुराचांपुर गे लुक मंगा मैते सोसाइटी चुराचांपुर मैते यूथ ऑर्गेनाइजेशन चुराचांपुर मैते एथनिक क्लास विक्टिम कमिटी इमा लेमरेल
amadi nupi samaj gi apunba lup ama oiriba Churachandpur Maitai United Committee gi co-convener naba ninthaujam na hai haukiba sahi lisingani sungna kolumdoi gi me ahumdagi kuki narco terrorist singna atamnana Maitai singi mathakta sathrakhiba laibak thiba lan namaram oiraga lanjinakpa Churachandpur gi Maitai sing tumpham chafam khangdana relief camp ta lerik padagi IDP singi oiba demand taruk tawduna lakmani tongan tongan demand sing yawba memorandum ama March ki 3 da governor amadi chief secretary da patient ke amadi hakthengna unaduna thengnariba awaba sing phongdok tamanduda IDP singi damakta thamlamba demand sing thabakta onthoklagani haina thajabasu thamlakhe masigi matung Karingba thabak amata pakhalaktabdagi amuk April li tang kunma thoida point taruk yawa memorandum ama governor chief secretary Bishnupur gi DC amadi marinaba MLA sing da patient likhiba memorandum aduda yawriba demand sing maru aina IDP sing mairoi sing gi educational package piba relief camp ki management IDP singna tauba tawhanba Churachandpur dagi relief camp sing da leiriba IDP na mathau taba document sing lobda thengnariba khudong sadaba sing asi kohon naba thabak pakhat piba IDP sing masa masa gi leifam sing da hanjin hanaba amadi masidamak matik saba thoranga loinana security piba dedicated livelihood program gi makhada IDP sing asigi hingnabagi lambi ama oinaba lenga ki thabak pibi khudong saba sing phanghanba amadi yumda sangba yadriba phawba matam khargi oina relief camp ta lariba sing asigi leifam ama phawak saw ikhaida sembiba hairiba sing asigi manungda point ahum thabak pakhalakpa horpade galoinana lemhoriba demand sing atubada thabak pakhalagani haina lenga na thajaba pirakpadagi Sangsil lamba khongjang adu matam kharagi oina leple karigumba lemhoriba demand sing asisu thabak oina pangtholak tabat tarbadi makha taba khongjang kaya sangsilakani haina su phongdokki अथुम मतमदा हता मनि मनुसना न पॉइंट अहुमजे मोने थंबिले करिगम पॉइंट अहुमजे थबक ओइना अमुक हंदकी था मनुस थबक ओंथोक तब तारगदी मखा ताब खोंजंग अखोई चंगहनगिने हाइना चुचामबो मैते यूनाइटेड कमिटी की माइकेदी अमुकन निसिंजरी लोइना लोइसलपदा हंदकी खोंजंग असिदा स्टूडेंट प्रोटेस्ट असिदा सरुक याबिखिबा आईडीपी कैम्प कमिटी CSOs and CSOs Mara Paibi amadi club organization punam ku Churachandpur Maitai United Committee ki maikeidagi haingai letena thagap phongdok chari haidana ngasi press amadi electronic media ki khuthangda Churachandpur Maitai United Committee ki maikeidagi amukhan thagachani thank you USA ki Texas ta Christian summer camp ama pangtholingai da khangdani shaw tholokpagi thodokta yamdra mi mari sire amasung nupiwasa mayam amana thiba khangdre hairi pung amagi manungda Guadalupe Turel gi imai pit kun ga taruk wangkhalakle haina warning ama piraki hairi isaw thoktuna mobile yum kaya gari kaya amade holiday cabins kaya isingna center gre San Antonio dagi kilometer cham sumna mari lapa Carville town da pangthopa camp Mystic ta nupi masa satret ka yankai saruk yaki makhogi manung dagi angang kun ga manga thibagi thabak kan sathari counties kaya emergency lauthokre lambi kaya su isingna center kre amadi phone line su yadre hairi sanamagi pauda Saik Bawasa Memorial Trust na sponsor towa amadi All Manipur Football Association sinduna punna tim tarag ni pan saruk yaduna group ani thona khaidoktuna sai ground tagel sathariba ani suba Premier League 2025-26 ke ngasi sanikiba ahanba match ta UCFC Sandel amasung SU Sangwol ani na akan balamba tangduru sanikiba match aduda UCFC Sandel na SU Sangwol bu panjal maithiba pk amadi ani suba match waina UDO hangang amadi YSWA ulo ani na sanikiba match na UDO hangang na YSWA ulo bu panjal ahum amada maithiba pk lonana ahum suba match waina ASUFII Mao amadi KIYC Khetri ong lekai sanikiba match aduna ASUFII Mao na KIYC Khetri ong lekai bu panjal ani amada maithiba pikre lonana league round asigi hayeng ahanba match waina ayuk pung nipan makhai taba matamda FCR none amadi AFC angtha ani lamba taunarba matung ani suba match waina nungthil pung trani thoiga makhai taba matamda SSU sinjamai amadi abba khetrigau amadi ahum suba match waina nungthil pung ahum taba matamda wafa wangoi amadi rao lamlong thongkhong ani lamba taunragani hairi Usathol Pioneer Club Jiribam Sinduna Jun Gitang Kunma dagi Hona Usathol Pioneer Club ki Sanabungda Tim Traga Tarung Saruk Yaduna Sanari first 6
A side football tournament 2025 ki ngasi sanikhiba quarter final knockout match ta Titan United na Youngstar FC bo goal ahum anida mai thiba piduna Youngstar FC tournament asidagi mapan thokre hayengi ahanba quarter final knockout match nungtil pung ahum makhai tabu matamda Oriental Club A ga MSUC ga sanargani anisuba match tana nungtil pung mariga minute kun tabu matamda UPCB ga Kasipur FC ga sanagani hairi Hauzik aroibada maroi pa hamuna pijari Nomagi oiba basic fair fighting training program pangtokre National One Health Program for the prevention of AIDS control of zoonosis asi hodokre Education sector bu disturbance free ohelu haibagi mahiru singi rally set kre loinana Texas ta khawdri chau thokbadagi mioi mari laikidre ngasi goinadi image problem sandok sa matang su loijare myam bu mukhana khurumsari